گهدارین هجا دماغ خوش بید خلق میایی رو جکوشه پیوین بسینور امیل سر نخبا باخفن و گرینگترین جورین و نیرین جدا جرا جالی فیلسوفان بدن خیا کرن. النخبة گوتن لسر بشکی هلبجارتی جکسان دجواکی دا. به انگلیزی جرد بیجن ایلیت النخبة گوتن لسر هن کسین ین هن تایبتمندی وان هنه دولات کی دا یان جواتا کی اولی دا یان پارتی کی سیاسی دا و رول کی یا وان یا گرینگ دستهلاتا وان گروپان دا هیا و نخبه بناوی گروپا کو اوتی دا تیناس کرن وک نخبه سیاسی و نخبه جواکی و نخبه اولی آنگو دینی. نخبه جواکی جطواقا جور را ده جواکی دا تیگوتن و اون خودیه نیرینن یکو باندوره لجواکی دکن. نخبه دینی دپرانیا اولاندا پیدا دبه یا هری گرینگ اوا نخبه سیاسی یا کوبویا وک نظریه علم الاجتماع السیاسی دا جبر دیروکا تواهی جواکی دا هجمار کم جکسان ده دستهلات دا جیخوا دگره و هر تش دسته وان دایه و هجمارک پر بندسته و رولا وان ده چکرنا بریار سیاسی دا تنه. ماركس وماكس فيبر علم الاجتماع السياسي دا مزراندن بشتي وغير الديروكا تواهي جواكا وخندنا نظريات السياسي لي نظرية نخبة تيل الديجي نظرية اشتراكي وديمقراطيات بوش برد بيجي كود في دستهلا دسته هن كسان دابي ند دسته ملت دابي بارب تودگو كسي نخبة او كسي پیشکتی و جهاتي دواري كاري خدا و نخبة جواكي گريد ديب تايبتمندية و گروپي يه كود هيلن اف گروپ دستهلاتي بكن بيكو بي تيوية و بپشتگیری عملت هبي موسكات بيجي جدابونا نخبة جتواهي عملت اوا كو نخبة بريخستن و آرمان جاكوي يا خياني هيا لي ملت بريخستنه ليد بيجي كو نخبة بملت نابي ميشا روبرتو دبيجي بارتيين ديمقراطي هن بهن دكافن دستي گروپكا بچوك دا و كاري بارتيه ريفد بي و هن بهن او دبي بنگها بريارة تواهية نظرية نخبة نعلمية و لديجي ديمقراطيتية لغور كسي كو رخناوي دكن جبر او گرنگيه نادي رولا ملت دي ادارة جواكي دا و ريد دي پارچابونا جواكي و كسان دكي دستهلات و پرانيا ملت بندز دكي و افتشتها گلك نمونين اشتراكي و ديمقراطي لولات دنياي نراستي اوي دانا خيا كرن.